Dobrodošli u novo izdanje emisije Drop. U današnjoj epizodi prikazujemo uspon na neke od vrhova Prokletija. Krajem avgusta sam se pridružio ekipi Planinarsko-smučarskog društva Stražilovo u planinarskoj akciji na Prokletijama. Baza nam je bila u dolini Grebaje, jednoj od najživopisnijih lokacija u našem kutku sveta. Prokletije, prvo jutro, krećemo u uspon na vrh Očnjak. To je onaj gore. Meni više liči na Ajkulin zub, ali pošto na Prokletijama već puno nema Ajkula, a vukova ima dosta, vrh se zove Očnjak. Vidjet ćemo kako će ovo proći. Bazni kamp, ovdje za ovu ekspediciju na Prokletije, nam je u dolini Grebaje, odakle se praktično, kao što možete vidjeti, na sve strane pružaju stvarno veličanstveni vrhovi. Dosta je zadnjih godina ovdje izgrađeno i još uvijek se grade novi bungalovi i drugi smeštaji. Do vrha Očnjak iz doline Grebaje nema mnogo, nešto više od 3,5 km, ali se za to vrijeme savladava ogromna visinska razlika, bar za moje pojmove, od skoro 1000 metara kumulativnog uspona. Ukoliko imate nameru da posjetite dolinu Grebaje i popnete se na neki od Karanfila, Volušnicu ili neki sasvim drugi vrh, nezaobilazno mesto pre uspona je planinarski dom Branko Kotlajić. Ovaj dom je na idealnoj lokaciji gdje možete imati sjajan izbor između vrhova koje sam vam sad opisao, znači Volušnica, Karaula, Talijanka, Popadija i Trojan, sa nekoliko divnih, kako Albanci kažu, ćafa, odnosno prevoja. Nemojte se iznenaditi ako vidite divokozu, ako vidite neku srnu. Medvede nećete vidjeti jer se kriju i sklanjaju se od ljudi, ali ih ima. I nije zabeležen nikakav incident sa njima, apsolutno, za sve ove godine. Zapravo ima sve moguće divljači u našem okruženju. Znači, čitav dan možete čuti orlove kako klikću i prave široke krugove u potrazi za plenom. Kao dokaz o postojanju mečki često možete naći i na putevima unaokolo njihove tragove i tako. A sa druge strane, doline Grebaje, znači ova Volušnica i ovih pomenutih vrhova, oni su sa jedne strane doline Grebaje, a sa druge strane doline Grebaje je jedna alpinistička, malo surovija priča na kojoj nećete naći ni jedan jedini izvor, gde morate poneti vodu, gde vas čeka ozbiljan uspon, relativno dobro obeležen, ali cilj je od samog starta vrlo uočljiv i lako ga je naći. Znači, to su vrhovi Očnjak, onda severni vrh, pa južni vrh, pa onda imate tamo u albanskom delu Nigvacit i Podgoja je u backgroundu i Ljuljaševića Karanfili, koji svi premašuju 2400 metara nadmorske visine i realno nijedan od tih vrhova nije lak za popeti.
Što se tiče tih vrhova, dobro je pronaći pravog vodiča koji ima iskustva, koji je više puta bio na tom vrhu i koji će vas bezbedno odvesti gore i vratiti. Ali imamo i često slučajeve pojedinaca koji se odvaže da sami to urade i moram priznati da mnogi od njih i uspeju u tome. Retko ko odustane, jer su zaista izuzetno atraktivni trekovi i vrhovi i eto, to što imam reći. Usput imate, sad ovo zvuči kao neka reklama, ali zapravo nije, zapravo je to jedan opis mesta na kome beže ljudi željni pravog kontakta sa prirodom i sa svim što priroda može da ponudi. To je ovde zaista u izobilju. Kaži mi za dom još sad ove tehničke stvari, kad je on otvoren, u kojem periodu godine? Dom je zapravo u periodu od sredine juna pa do sredine septembra konstantno otvoren i konstantno je tu neko od naših članova. A mimo tih termina vrlo lako je za upotrebu, znači dole u Gusinju, u restoranu Kafanici Kolata, koja se nalazi u suvom centru Gusinja, se zamoli za ključ. Tom prilikom se obavije razgovor sa našim pretpostavljenima u klubu, čisto zbog rasporeda i zbog upoznavanja i tako dalje, ako su neki potpuno novi gosti. Znači, uzme se ključ, dođe se ovde, otključa se dom, urade se fotografije doma po ulasku i na kraju boravka se ponovo urade fotografije koje moraju da budu jednake ili malo bolje od onih zatečenih. Tu pauci urade svoj posao, valja malo opajati, valja malo se pobrinuti oko doma koji je živi stvar. I onda kad vrate ključ, odmah izvrše uplatu kod gospode u restoranu Kolate. I to je sve. Znači, vrlo jednostavno za upotrebu u toku čitave godine. Kakva je situacija u ovim zimskim mesecima ovde sa snegom? Pretpostavljam da je malo drugačije nego Pa da, znači trebaju vam zimi malo bolja kola, odnosno bar pogon na 4 točka jer posljednjih par krivina koje dovode naše posetioce ovde do doma, em su jako strme, em su to S krivine gde ne možete uz neki zalet da ih prođete, nego vam treba ozbiljna mašina koja će to da nekako savlada. U prethodnom izdanju drugačijih razgovora o prirodi prikazali smo noćnog leptira Orthozia minosa u fazi larve. Raspon krila mu je do 36 mm, a krila dobijaju između kraja marta i sredine maja meseca. Larva, to je gusenica, ima karakteristične žute linije dužinom tela i hrani se raznim vrstama drveća i žbunja, najčešće hrastom. Naseljava evropski kontinent. Za ovu epizodu izdvojili smo jednu interesantnu cvetnicu. Više u sljedećem izdanju emisije Drop, sve uz pomoć aplikacije iNaturalist. Koristeći ovu besplatnu aplikaciju i vi možete biti deo neprofitnog naučnog projekta kojim pomažemo u identifikaciji biljnih i životinjskih vrsta za potrebe naučnih radova.
bilo više od 2 sata penjenja iz doline Grebaje. Dolazimo do raskrsnice. Pravo nastavlja staza za druge vrhove karanfila, a ovamo desno se ide za Očnjak, što je naš današnji cilj. Do sada smo prešli malo manje od 600 metara kumulativnog uspona, a ukupno do Očnjaka od doline Grebaje ima oko 950 metara uspona na 3,5 km staze. Dakle, vrlo strm uspon. Ovdje stoletni borovi ispod Očnjaka koji se ne vidi ovdje zapravo trenutno. Nešto više od 3 sata nakon polaska iz kampa. Ostalo nam je još 45 minuta do Očnjaka. Staza je vrlo strma, kao što se može vidjeti. Tako je skoro cijelim putem. Završni deo uspona, za koji je potrebno 20 minuta, obavlja se uz upotrebu ferata seta, alpinističkog pojasa i šlema. Ekstremno strma deonica uz 3 ili 4 naročito zahtevna mesta, takozvana odžaka, koji od svakoga traže maksimalnu razgibanost i koncentraciju i prstohvat tolerancije na bol. Četiri sata nakon polaska iz kampa u dolini Grebaje, koji se vidi tamo dole, popeli smo se na vrh Očnjak. Ovo je, pa nije baš na samoj granici, ali možda ima kilometar ili 2 do granice Crne Gore i Albanije. One planine tamo što se vidi u daljini pripadaju Albaniji. Stvarno izgleda, ovaj pogled je
ne od $1.000.000, već od $1.000.000. Milion danas ništa ne predstavlja. Toliko za ovaj drop. Gledajte nas i u sljedećoj epizodi. Doviđenja.